Poštovani profesor, roditelji i drugari, danas je dan državnosti Republike Srbije, pa smo mi iz odeljenja 507 odlučili da tim povodom izvedemo ovu priredbu. Pokušajte da kroz niz recitacija, pesama i kratkih skečeva, minijaturi oslikamo delove slavne srpske istorije. Na sretnicu treba da se ponosimo i setimo svojih predaka koji su kroz istoriju ovog naroda vodili samo odbrambene rate i čuvali svoje kuće i ognjište, kupujući svojoj djeci svetliju budućnost. U ime turne, ali herojke istorije našeg naroda želim da kažem da svi ljubav prema svom narodu ne samo da znači mržnja prema drugama, jer smo svi isti, jednaki, ma koje ime nosili. Srbije jeste srećenje. Dan državnosti Srbije spomen na dan kada je na Zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat i zakletom potvrđen prvi ustanak kняženstva Srbije. Prvi srpski ustanak nije izbio ni spontano ni primenjeno. Za njegove podizane su tajnosti činjene potrebne pripreme. O tome svedoči događaj u manastiru Voljavča u leto 1803. na dan manastirske slave, kada na manastirskom tavanu topolski knez Matija Jovičića utiče na Karađorđe i Gaju Pantelića da u tom trenutku ne započne ustanak. Karađorđe dogovara sa Dragutinom Milutinovićem da sa Milošem Kabarcem dobavlja oružje iz Nemačke. Posle događaja u Voljavči, Karađorđe šalje Gaju Pantelića viđenim narodnim prvacima da počnu spremati ljude i šire mrežu. Nepunih 5 meseci posle sastanka u Voljavči, pripreme za ustanak već su bile okončane, pa je valjalo postići dogovor pre zime. Za mesto je određen Orašac, a zborno mesto je kuća Stevana Tomića, na dan svetog arhangela Mihajla. Domaćin Stevan je ženio sina Maksima, pa je bilo prirodno da se zbog dvostrukog povoda okupi veliki broj ljudi. Kad je veselje podmaklo, tiho i neupadljivo, Prota, Atanasije i svi drugi se uputiše ka obližnjoj Jarušici. Razboriti Prota, Atanasije, održa poduže sloga, jasno uviđajući da je sloga najbitniji preduslov za ovakav poduh, a da je najveća opasnost izdaj. Skup je završen zakletvom, a učesnici su razmišljali u uverenju da je poduhvat doveden do kraja. Na osnovu ovog dogovora, zavernici su se okupili na drugom zboru u Orašcu, 1804. Ovog puta je knez Marko Savić ženio sina Luku. Kako je od izdanog ustanka odlučen 1803. godine, trebalo je izabrati starešinu i zapovednika koji će predvoditi ustanak protiv Turaka.
principu. Uz povremenu vojnu obuku, važan deo vojske činili su bivši hajduci, frankori i prebednice iz susjednih oblasti pod turskom vlasništvom. Ugled na evropske države tog vremena u Srbiji je krajem 1908. godine uvedena regularna vojska koja je udržavala država u svojoj hierarhiji su u zavisnosti od broja stanovnika formirane od 1 do 2, 4 kompanije regulaša. Regularna vojska se sastoji od pešadije i konjanica, a značajno mjesto imali su Turci. Veliki značaj za odbranu zemlje imali su utvrđeni granični logori i šančevi. Opšta vojna obaveza uvedena 1807. godine popisivala je sljedeće obaveze. Od 3 sposobna muškarca zadrugara u jednoj kući u vojsku je uziman samo 1. Od 5 muškaraca u jednoj kući u vojsku su uzimana 2. Udovičke kuće sa maloletnom decom bile su oslobođene od svake vojne službe i tereta. Jedna vrsta vojne službe mogla je biti zamenjena drugom. Moglo je biti i lične zamene kako među zadrugarima, tako i van zalihe. Kada se ukaže potreba u vojsku, ušli svi sposobni muškarci. Zbog Napoleonovog pohoda na Rusiju 1812. godine ruske trupe su se povukle iz Srbije. Rusija je u Bukureštu sklopila mir sa Turskom koji ustavnici zbog nepovoljnih odluka za Srbiju nisu prihvatili. Krajem leta 1813. godine nadmoćnija turska vojska je iz više pravaca napala Srbiju. Posle dugotrajnih borbi na Deligradu, Negotinu i Zasavici, Ravanje, Turci su ponovo osvojili Srbiju. Veliki deo stanovništva sa Karađorđem i drugim ustavnicima išao je u Austriju i Vlašku. Turci su u Srbiji izvršili surove represalije, obnovili svoju vlast i postavili beogradski pašaluk u starim granicama. Otpor srpskog naroda nije bio sasvim slomljen. Na tradicijama i postignućima prvog srpskog ustanka obnovljena je slobodna Srbija.